kay mga kaminzo, partichin song ase, haka kulhun kasi kapunzo kang lot asi atu bulletin nan huwan to ka adong na te kang lot te an ka tel tel mi ka ase kan chinrama ado tok mi songa achwak mi kasi kumriat songte kan songkharte atling te na khwasa mi kasi thong ni kumlai khata ka pa ne USA kan au kan songkharte ka hen kho asami kan siti mi kha amasabi ka bun chim sa ka do tuni ban to kan sun sak len ni thaupoi atam pi ne kan thailo mi minau shushim tu chana chon kan thailo mi boya hiban to kan chan tha chan song loi tak taka CCI ne chan tha ne ka pek cha alung lom nak tam pi ka ngai te mi jong kha amasabi ka bun chim ka du kai ma he nan ka zawa chun nu ka se chun ka kum he kum kul la kum khat ase minau te ka se tuni ka chim Korean hading mi he online research ka to asaw lakte ka bunto sa YouTube zong at kakipte in ko bunzaw mi he facts checks asakaw an han kaw laitin kay mazong ne ka zoom nuwa ka hen nan phaya arak dir mi kasi te mi zong kha amasabi ka bunchim ka du kan bun pe kon halei kan ni chin mi zo ram kan ngai hol kan ngai nun phung la phung lam le nun ning fyang te in le marang hal kan hana chu unique tak tak angai mi kan se mi phun kan sirwanga hi kan rian so kan ma mi naw thazle ara lai kha mi chan thar na zong ni kan mi phun si na thlau lo nak he bi ngai ngai tu ni ban tok chin kum thar kan to mi zong he mi naw phalaya rak chwa diu te zong en ka hen som kan du na tu ni ben to chin kum thar he chin mi phun kan sina alang tar tu le kan pu pa chan in kan rak sun sak ngai mi nun phung alang tar tu poi arak siverwang atu ben tok ni hin a hin kan lom hi ase thau te mi hi phun thumin than kho ase apakhat nak sun par nak le thang ichwa nak cha to mi khwang choi boy te boy pi Sakai theme sa somrel, pa somrel, ro som tukle, puan par te ben tuk nahi an si. Apan hi nak mithi he apit lai mi boy RCE, man ha chu lam ser, seria tho, nga chuk te ben tuk nahi an raksi. Chu ni ben tuka chun khak siya zong he, chwa rak hal piak na zong he an si. Arwang chu chwa hal piak nak ni khak siya, sekantala alwan siya mi chung khar he ipe ton nak zong hen, family orient ka tikaw la tate ma deu cha jong hen rakman ni chu asi aputhum na kum chan rel nak he api tlai mi jong asi atu ka hen kan pu simi lian chin ne arak simen tok ban khan thau poi ti in pakhat asi chon thukla le thiang te mi na jong hi an rak hi athuk deu jong in le atam deu jong an sim kho arak sako na te in kan chan bun zau te ka lai te ka mai le tua kan ro tha te kon hala te mi jong kha sim ka du zaitika da thau poi hi to ton asi tia chun kum ahun vui khwa apau tha palai asi chan hen rak to ton asi tu ban tuni tu chantarin kan rela khan chu September na lai nga in October na lai nga tiang kar la hen rak to asi chu chan thar kum thar chan asi an rak ti mi chin mi tharel na in thau tha tia an rak au thau tha sunga hin thau poi se sun par nak le thang I chwa nak he apet lai mi poi se mithi he apet lai mi poi se lung hai ngai in poi phun an rak to ton ti hi thai ase chu thau tha in arak sorry se chun thau tha in tharuk arau nuwa hen lai mai dwa athai mi chakan umlai thailo mi jong kan umlai ma lewa hen hlukla te mi ro to jong arak si February alai in March thalai acheu ka takaw lata ma jong han rak to ase hlukla hen thau thla in an to mi poi phun kha an rak to ri hi hlukla cha na hen kum cheu rel nak ti nan rakman mi chu ase adang pakhat chu hiang te mi ase August tha adi lai September tha thok lai hen an rok to mi ase hiang te mi chu adong nak adi nak anu big anet big te mi aso du nak chu ase kum khat chung ani chya mi tiro an di lak asitika chuban tuk chan har chana khan tirol IT anuam khunin rak thai asi chu hyang shom te mi nak arwang chu arak se hi chana hin li cham tharban ti jong in thai kho arak se chu asul lam chu kan li kan thal kan ti kan rol adi rol thar kan bun ban leo te jong khin asul lam chu asi
hi hiang adi hin thau te chu an bun thok e chu ni ban tok e thau poi kan to mi chu asi thau tha a chun a chin tlak mi ti rol an kut sunga a phan chang chun mai kum ara lain kha mi itum to anak zonga an rakman mi asi chu cha a thau te mi chu kum a thar ting khin a so du big mi chu asi hi ban tuk in ti rol a thar he kum thar phak in poi to lai chu ani ngai tuk cha a cheu khat ni chun thau poi cha a se he shon sa tha oka thau vok na ani shom na I ani zot na cheu khat ni thau ar an zabui an thau zu ti in zubu an phan zu valenga na zong an char na thau chang zong phathau zong ani chia chian ha I in pa chak thang nei niam la dot mi hoi kom chung khar sena se selawala khwaning pin khan chan rakman hi ase chuti chun thau puai cha a timhlam nak an tua thau puai hi ni thum song tua zong zal arak si thau puai tua thana thau ram an riak I puai hi tha pa zau in rakhia ase tha palai leo a hin tambik chu thau puai hi rak tua ase I thamui selawala mrang hol chun crescent moon ma akhin chun thau puai hi rak tua aphong silau ti in thai ase chu cha upan ha ni tha pa an zau I thau ni chu khia ton arak si chin mi phun chu kan ngai mi puai pau ala kan lam pau a hen zula sa hai a mi kan se khrifa kan sin huin ta zaitin da thau puai hi kan lom chun zaitin da chan kan phen te mi zong he atam pi ni chun hal mi si I shin chan kan bun sin nu kan nun thong tha na zong atam pi chu an tlaw len kha siang boy te ni fia an rak sian lo tuk ronga I atunia kan rak thai mi thlai thar thau ti in thau phun khat an rak to apyak na I hi thlai thar thau ti hi zai ti kum ma da ara ai thok te mi chu fiang te in khal asalo an to aning chu kum khat chung a jin thak mi thlai rol chu an chut an zat te ka biak ena thlai thar phun an chwa pi I pathian sina thla cham nak he pek chan nak an to chan zerpani ni khat khi an khia I hi thlai thar thau selawala kan ni kan thai ning in chun thlai thar Sunday hi tu ni tiang zong in tam pi ni kan to kam hu cha a kaima zong kalung anuam ngai nun phung kan thlau nak ha lo mai le zonga heban tuk hen shoi tu upan ha ne khwan khan pyak zong za lu te mi zong kha for fial kan du na heban tuk en chin mi ti rol thar kan hu te ka ni thar kan phan ti in lom nak poi an to mi cha a an to cha a independence kan hu nu amasabeka chin chawza chin affairs councils ne 1949 march na thai suri ni a october ni kulin ni ruk in october ni kulin ni riat chu chin kum thar asalawa le chin amnyu tan ne tu asitia bikhya nak an rakwa Julio I chin chawza opan ha chu kampelet lai in bum thu mong lai won si tidim lai in captain mang tung nong secretary in phalam lai in savut joint secretary chun hakha lai in lian thum chairman an raksin ha chu cha a thau chu chin chawza ni official te in chin mi phundi lak akan huap mi chin kum thar poi asitia in biakhia arak si official holiday kan ngai mi chu tuana an rak simman to khan kan ni chin mi chu panthi long kan ngai apani na cho an rak simman to khan chin national day hi asi mana panhi he long he kan ngai mi asi ti mi zong kha thaitar na bun to akdu chuve ban tuk in hi thau poi hi chin mi phun mi pi di lak in akan huap tu asirwang a kan phak nak ram ki pa pe zulding ishim in kan i zom chion halai te zong in akan zau tu velte la kai ra mi velte sin zonga for fial kan du na adong nak laya ka kal kau lai kan zapi sina for fial kan du min ha cho hun khate a mi phun pakhat chen kan sinak dot nak asun loi zia chun kan tuan bia amrup sil lau in sung loi tuk in arau pui nga in hiban tok chin kum thar to zong he kan pe zulding sashim city in kmu alhai in zula sa he to der ti le I te lau in pathian pek mi phun kan sinak kan ram kan hol nun phung lam le nun ning tha tiang in thau kan sun sak hi ni a hen lom in bia chim ko naw si te zong bun chim ka du thachwa hal cha na mang naw si ram chung lam leng sorry sech khaten
sorry bentuk ni kan sunsak ni hen ram chung ram leng a mi phun vial te zong ni petlai te in kan sunsak ding a si te mi zong in kamu chun chan thar mi nau na zong atlang tlak pi tu si nak dir hun tiang in thilung ngai nau si ti zong sadu thangan pi ngai tiliwa akan throi tu kan upa na zong ni minau na hi kan alam ke bin kan choi sang ve o challenges involve us I chun minau zong ni kan ti kan tok kho pawa khan chun kan I pek shim ding asi chun hun ma a oma chu achu in kan I chu shim ding asi ti mi men ki ke ni chun kamu kan mi phun si nak ma tluk ado mi pathian thlu chwa mi phun si nak hi atlaw lo nak ding cha shroi tun ha ni minau na cha a afak de in khwana kan khan pya ka u tu zong in non ha ka du an chim to na chun tu nu kum som nga hnuwa chun kan mi phun si na atlaw lai ti zong in tam pi ni an chim rel chang na siang ko mo asilawale na siang ko mo around to chin mi na si na khe nang ma dol ko na si chu hoi dot na siang ko mo na thu so ko lai mo chin mi na si na atlaw lai ki na ro kho ko mo na thu so ko lai da pumpak chiu in zuam nak thinlung nan ngai a chun hiben tok nak in asung loi dau chin zong in kum thar zong hi kan phang khau lai ti zum nak ngan pi ka ngai kan chan asi hi kan tuan kol leo a haw kan ma shim hi rian kan ngai kan shin kum thar ton bia chu asato in tunia ka hin kai ma pumpa in se chun ka hin kan pu asimi zong ne arak chim chang e kan thai ngal chang nang la kai tuan vau kan ngai hi atuliawa kan dau thlan nak he chin sun kan rian angan tok shing shanti hi nan hu kau lomo pakhat long in atling ha timonan ruwa silawala kan zapi te in tuan kol da kan her chang ti ilung tin nak danan ka dir pi kha kani tin mi chu kan mi phun tlaw lo nak se lo ma ti hin tin dinga chun nang la ke to ko kan her hi kan thu so dinga sitalaw ma le tuan ok chiu kan ngai chun tuan vau kan ngai chiu I kabyadong naka tuni ka simrel mi biate he ka simban tuin kan online at lompa te research lompa ti chu ashaw lak te research karak to anue fact checks karak to anua ka simmi sinate in ka simrel mi a sia chon ka ngai thiamlo ka thai thiam ka tu mi zong kha bunin no ka du na e hoi chim cha zong kai ma ne ka bun chim than mi zong a lai chun kai ma zong ne a pe paring ka bun chim mi zong an lai ka simrel son mi ma kha zung ngai thiam kan nom na I tuni ara mi biate ka hen se online na kan zo mi biate chin kum thar lom na nan chunga choko seti in ka bia dong tar ka du kalom